Da li znate da je u Srbiji nastao prvi laptop? Napravio ga je Voja Antonić, a njegov naziv je Arbitar. 1981. godine je na Kopaoniku bio planiran grandiozan skijaški događaj. A kako bi događaj učinili savršenim, angažovali su inženjera Antonića da napravi uređaj za realno merenje vremena i obradu podataka. Voja je konstruisao uređaj koji je mogao da stane u tašnu. Imao je ugrađenu bateriju, procesor, LCD pokazivač, tastaturu i štampač. Verovali ili ne, bio je to prvi uređaj u svetu koji je imao elektronsko merenje vremena. Arbitar je po konceptu bio prethodnik današnjih laptop računara.